Simba etagwo Newton. Oyo nake etagwo ate ayo kanyundo mahutiria kigima mukirega mwathani goco igitego salimia na ndio mugire nebe bayangaye tuturagia Dosetane wasiobire Yesu debe tuliragiria Isekena nebe hanaga Tikeo kidoka na kuhiga Imate kambwa na bia Kawega kanini mekaigando Ushera nagire na dhamaki Amen. Asante sana. Etamo Nondona nengi Etamo Salimian na ni atume shilingi ngiri oligere yo direga na kate yeye dogo dai ko sai mo sai kanigari aye juga mundu aikarena kita gospe ada na ngoma Michael na ngoma kini Orang gitu aja. Mereka yang gue, di ketua ayah muda juga kita orang masak pun, tipu nanti nemu. Ada orang batu kita kira di mungkin nemu. Orang lain kerja hidup dia. Akhirnya tuh yang gini itu. Saya dulu mereka. Dia jangan ayah masak pun. Kau yang sama juga di melu edition. Aku mak kau yang kandai nama fry ibu. Kau yang juja. Mungkin deh. Dedangkan aku saya. Seiga ka nani ahe mundo wetu chona shilingi 5,000 rai mabeto ugai ko tukateria tore mundo onuja no tuetaka Pastor John ona ke kono okore ko mutukatiri bero bidisho tara mabeto ona kani go sira baboika shilingi 3,000 Kuligire yo leo Pastor John. Asante. Aya, kauma huko kiko wetawe nani. Ona katabo pikul. Ana ati maita maike onoka. Kasokia kando ndio ndio bidigo kwa ndiri yake. Na uni ya shilingi girigire na mukaro kule. Shilingi girigire iko kwa ndiri ya chokora ya ndio kuligire yo lega. Ona katabo Sam K. Nikole Sam K. Na nikole Sam K. Na Sam K na kene muineni na muno. Oyo rona ha. Na yeye igongona. Wale 26 November awoko Bruce Springs. Na naye muno mwetocho kwa yana shilingi ngiri mwe. Muligere ngiri wewe dai. Oyo nake tamo koroga. Koroga. Yadai sina yadai. Bueno, mundo ati mulie ke kuhole. Ano maikale Maria de ndeti kuo. Ano maikale Maria de. Ona mutoda dio. Na kuroga machukura. Ne ko mesiri kirinya. Prora ikuroga no dire. No menya tu ati ko ke moka. Be ko le yana hende choki. Okama hajo. Oyo ndio amore. Lokini gani kwa kukuroga? Lobo kana ya mono. Ano etu ndo mbra. Lobo kana ya mono. Imagine. Joki, oyo mwana ha. Ni hata kuhe mundo wetocho kwa yana yofi. Shilingi ngiri mwe. Shilingi ngiri 10. Mure yule. Mwe kana na kiti Korona mwokera na ruthi. Ninde no taide jukite mwire. Ageni to agete one matirire. Mahodia mundu wate. Na one jukia tu kera kirida. No kwa kana ruthi ni. Ya kwa te. Ahora ruthi. Juki. Ageni to no ana matirire gite. Mahodia mundu we. No ana ana to rete. So ina ka kita ikana ni. Okera mundu ina. Ono kainia kurori. Omenya twale. Oka okerero. Ene mutike
mura rohe bituraka ona mundu cio ngenyo lego no lego kwa mundu ngikuruza tekiri kumenya utiri tutuwa 87 8 wow asante sana na chiani yeye mundu gwetwa kura shilingi 1,000 na 500 muligere rwirwega na kamiria nile maina yatore kala mugiri 1,000 muligere itarugega ona katabo Los Kenyanjui nikiwa lake la bia nikiki italendia na ke Los Kenyanjui ni ya support jogona na shilingi 1,000 muligere itarugega ona katabo na mara ona katabo ile toko support todo akoretwo na maundu maritu muno maundu make ni merega guthio uru ego manegene kego bindi da kugo manegene Lerus how do you have mathina how na he puzi ha ndu ya dikiri kanegene atoroe mo de na niña muluna tabo kagawa matatabia tu support mwana kyo ni yegete kujito ni madina agetamoro muke bahati baya aheto na mundu duthi gacoke kayo agigicoka agithigwa gigitahu nyondo wa maundu turaiga tukumikira kabogona ahote kwiyukiria niyo ikwenja aige kinyothi giake na itwambitie kaundu kau mweri 26 wa 11 niguo tugakona igongona riake uguo na mwigo kimwitira lounge ndembia turenda cia kumusupport ahote kuiga wira na niahota kuheana moko shilingi 400 na ndikimwitia kindu kingi mugurire igo wega tumusupport kuri 26 kuoria mwiki na tondu raya no kaimanja uguo niguo mageka gwaku makaena makiumaga coka na guku tene oyo tabo kuikoina na muradi igongona riake muthenya ungi juzi hale 44 na nikio ona bia akurehera 1,000 asante sana koi mwathani akurathime ona katabo Milka Jenga shilingi 500 ucio no wende tulipora yote Zakai kana kurio kundu malengo ni ona katabo Zebet kana Obed Zebet o mutumia akadwa wetabo Trida Zebet icio tiuki kakoroba na monobia omoko ha thank you ayo tukatiriwe ni kumweta ya bosoke na ni kumweta kukudia nitande rwendi kuna kumwe Zebet Obed Zebet shilingi 600 muligire ikaro kigenda tafadhali ona katabo Flora yurathi na woka